Za toplu i magičnu atmosferu vašeg doma tokom praznika bit će vam potrebne ukrasne kugle i figure, elegantni detalji i novogodišnje lampice. Osim za kićenje jelke, lampice možete upotrijebiti i na neke neobične, ali podjednako dekorativne načine. Uzmite vaznu i jednostavno počnite da slažete red ukrasnih kugli, red lampica, pa ponovo red kugli, pa lampice i tako neizmenično dok ne popunite vaznu. Dobit ćete elegantnu prazničnu lampu. Najbolja stvar od svega, to može biti bilo koja staklena posuda, veća ili manja, izbor je na vama. Samo zapamtite, neizmenično slažite kugle i lampice. A ako ove godine niste stigli da okitite ili nabavite jelku, jednostavno je napravite od lampica tako što ćete ih selotejpom zalepiti na zid, formirajući oblik novogodišnje jelke. I naravno, ništa bez mašne na vrhu.